Sambaisano, Esiniotring, Halong Mendik, Depshul지마이나, 은글성 돌로 호노긴 토르시, 메르긴 발라그칭 볼지, 이때길래 사킹 함갈지, 보랑니오기 이때겸짓 다강 엠드스 나라, 알타라 순슬릭 바이신가 바리성, 유를 때 돌로 호노 볼성, 개뜨그때, 이때길때바이, 은글성 고르붕 돌로 호노긴 토르시, 빛나라 예수싱 올링 서로갈링 두군일틱 함 우승발가 예수ing 우익 선섭 우리 뜻 다강 해릭줄 특공볼 하튼데일 바이신가 바리승 메르긍 오황태 공태 아틸겠어 에스르겔 예수 우익 선승 벌로부치 우일티 특구이 다같이 해릭줄 특구이 우닉 엘슨데일 바이신가 바리성 몽카 공태 아틸베나 타비트나르볼 버항니 이벨 니굴슬렛 예수스 그리스도 이트길릿 아버르트스니 다라 비트 이트길릿 버항니 어르쇼이 울 하락닥 순슬릭 바이싱 바리특 바일락 충배가 비트니 이트길링 순슬릭 바이신볼 비트르 간차라 발특비시 비트니 도트 뭉크 어르시득 아리온 순스니 도트 함다 바리득 튜티꾸이 버항니 게르불 이트길린 아흥두스테가 함트 발득 기틱 빛나 말티지 볼거야. 비트니 이트길린 순슬릭 버항니 어르쇼이 바이심볼 함다 발득 기틱 빛나 우르길 보톡 야스테 바스피트니 이틀린 순슬릭 바이싱긴 소울이볼 에미트 철로 볼랑긴 철로 볼록 예수 그리스도가 볼항 겜 누굴린 돈 우크스 비트나릭 아브르치 뭉크 엠테 볼고치 그리스도들 다흥 투르치 신 엠드랄 아리온 순스테 함트 순슬릭 바이신 바리흐 소이릭 타비치 옥승바가 에페스 호토르블레 넥두겔 페틀 호토르블레 마이사인 비스바가 은거르성 에지니어트 우치성 넥두겔 코린트 코르빈 아로바스 아룬 타본드치 사인 비스바가 인게치 후리스트 타비 죽성 소인딜 빛나 알타라 뭉거로 에텐신 촐로가라 모토로 읍스 수르릭 얀지브린 메트레알라라 이티겔린 바이싱 발득바가 밑에치 알트 뭉거로 바리성 이티겔린 순슬릭 기르볼 운첸테 에르겜 난딩 갈라라 샬고 락치 샤타꾸이
uğurdu, ultik. Altara бидний итгэлийн байшин байна гэдэг нь ямар утгатай вэ? Алт бол ямар ч нөхцөл байдалд ч итгэлээ сахин хамгаалж Бурханы үгийг амьдралдаа дагаан хэрэгжүүлдэг хүн бол альтараа итгэлийн байшин барьдаг хүн байгаа. Бид нар итгэл барьсан итгэлийн байшин эзний өмнө очих үед заавал шалгуулах болно. шалгуулсны дараа итгэлийн сүнслэг байшин үнэхээр гоё барьсан хүн бол шагналаа авах болно. харин бидний итгэлийн гэр шалгуулж шатбал аврагдсан боловч Бурханаасаа шагнал авч чадахгүй гэж тодорхой бичсэн байна. Та бид нар мэрэгэн ухаантай үнэхээр Бурханы өмнө итгэмжт ухаалаг 발락칭 볼록 яастай байгаа. өнөөдөр 예수님 어울린 сургаалын хамгийн төгсгөлийн хэсгийг хамт үжих болно. Матай 7-гийн 28-аас 29-гийн ишлэл. Тэгээд Есүсийг үгээ гүйцэмэгч ард олон сургаалыг нь гайхаж байлаа. Тэр хуулийн багш нар шиг бос эрх мэдэлтэй нэгний хувьд тэдэнд зааж байв. 아멘. 마태 7гийн 27 хүртэл 예수님 알탕 сургаал өндөрлөсөн байгаа. дараа нь Бурхан Мошегээр дамжуулж энэ Матэй номыг бичсэн Матейгээр дамжуулж тийм ээ. 28, 29. 예수 그리스도인 담졸성 욱 ямар эрч хүчтэй, ямар агуу гайхамшигтэй вэ? Ямар эрх мэдэлтэй гэдгийг нэмж тайлбарлаад Матай 7 дугаар бүлэг дуусч байна. өнөөдрийн номлын сэдэв маань 예수 그리스도인 үгийн эрх мэдэл, үгийн эрч хүч гэдэг сэдвээр Бурханы үгийг дамжуулахыг хүсэж байна. Матай 7-гийн 28. Тэгээд Есүсийг үгээ гүйцэмэгч гэсэн. 예수 그리스도 올 дээр гараад цугларсан олон үе олон хүмүүст гайхамшигт Бурханы хаанчлалын ард түмний амьдралын тухай альтан сургаалыг заасны дараа хүмүүс ямар сэтгэлийг төрүүлсэн бэ? Бурханы үгийг Христээр дамжуулж сонсосны дараа яаж хариулсан тухай энд бичсэн байна. 예수신 үгээ гүйцэмэгч ард олон сургаалыг нь гайхаж байлаа. 예수신 үгийн эрх мэдэлийг
Өнөөдөр хамт хуваалцах болно. Нэгдүгээр Есүсийн үг бол гайхах сэтгэлийг төрүүлдэг үг байгаа. Есүсийн сургаалыг сонссон хүмүүс гайхаж байсан. Ер нь монгол хэл дээр гайхаж байлаа гэж орчуулсан. Грек хэл дээр бол тийм ээ. Алива нэгэн хүнд юмараа цогтож шокнд орсон юм. Бараг ухаан алдах хэмжээнд хүрсэн гэсэн утгатай. Тийм учраас Бурханы үгийг дамжуулсан Христийн үгийг хүмүүс сонссоны дараа үнэхээр хүнд юмараа цогтсон хүмүүс шиг шокнд орсон гэсэн утгатай. Есүсийн үгийн эрж хүч бол бидэнд гайхах сэтгэлийг төрүүлж үгэнд итгэх итгэлийг төрүүлдэг байгаа. Бид нар өдөр бүр Бурханы үгийг сонсдог. Христийн үгийг сонсдог. Үгийг хүлээж авдаг. Үгийг хүлээж авах үед бид нар бидний сэтгэл хөдлөгдөж заримдаа гэмшиг сэтгэлийг төрүүлж бидний зүрх сэтгэлийг хөтлөгдөх байна. Үйлс 2-р бүлэг ч гэсэн анхны Иерусалим чуулган хэрхэн байгуулагдсны тухай тайлбарсан байна. Пентакостын баярын өдөрт ариун сүнсээр дүүрэн байсан Петр та нарыг загалмай чүгтүүлсэн Есүс Христ бол Бурханы илгээсэн аврагч мөн байна. Есүсийн тухайн үгийг сонссон дараа хүмүүс яаж хариулсан бэ? Үйлс 2:37 сонсон зүйл нь тэдний зүрхийг хөндөсөн байна. Бидний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж яг ч хараадыг мэдэхгүй бидний сэтгэлд хүнд цогтыг өгсөн гэсэн үг. Ингэж зүрхийг хөндөсөн хүмүүс ах дүү нараа бид одоо яах вэ гэж хариулсан байна. Тэгээд 38-д Петр тэдэнд гэмшигтэн хүн бүр Есүс Христийн нэрээр баптизм хүртэж ингэснээр та нарын нүгэл уучлагдаж бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно гэж зааж өгсөн байна. Есүсийн айтан уулын сургаалыг сонсон олон хүмүүс үнэхээр Бурханы үгээр дамжуулж хүнд цогтсон шиг сэтгэл хөдлөж Бурханы үг тэдний зүрх сэтгэл гүнээс гүн рүү нэвтэрч би яах вэ? Үнэхээр би Есүсийн үгийг сонсоод үлдэж тахгүй байж болохгүй байна гэдгийг ойлгосон байна.
예루살렘 초월강듯이 베드로로 담졸지 프리스팅 자갈마이바 에밀랄틱 프리스팅 토하이 우익 손성 후무스 주르힉 흔드지 프리스팅 토하이 사임메덱 담졸지 바이가 베드로 볼롱 일치나타한다. 빛 야호에 웅킬 데트나트 gem식 setkilik turulç. Yesus Hristet iтгэж дагах ёстой гэсэн сэтгэлийг төрүүлж нүдийг нээж сэтгэл хөдөлгөж Есүст итгэж түүнийг дагах сэтгэлийг төрүүлж өгсөн байна. Гэм нүглийн тунд үхсэн хүмүүс. 마음빈 шунал хүсэл таслыг дагаан эмдэдэг хүмүүс. Есүс Христийн үгээр дамжуулж гайхах сэтгэлийг төрүүлж зүрхийг хөндөж Бурханы үг хүний оюун санааг чохиж гэм нүгэлтэйг ухааруулж Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө загалмай чөптөлөгдөг насварж намайг мөнгө амьтаа болгохын тулд амьсан гэдэгт итгэх итгэлийг төрүүлэхийн тулд бидний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж хүмүүсийн зүрхийг хөндөж үнэхээр гайхах сэтгэлийг төрүүлдэг байна. Та нар Йоханы сайн мэдээ номоос үж байна. Есүс Христ осыг дарс болгосон гайхамшигаас гадна долоон гайхамшигыг үжүүлсэн байна. Есүс Христ үжүүлсэн долоон гайхамшиг үйлсээр дамжуулж Есүс бол Бурханы хүү гэдэгт итгэх итгэлийг төрүүлж Есүсийн гайхамшиг үйлс ба түүний дамжуулсан үгийг сонсон хүмүүс үнээр гайхаж зүрхийг хөндөж хүнд чохилтыг аваад Есүс Христэд итгэж дагдаг болсон байна. Йохан номоос Есүс гайхамшигыг үжүүлээд дуусаагүй. үжүүлсэн гайхамшиг үйлс маань ямар учир утгатай гэдгийг тайлбарж өгсөн байна. Есүс Христ 5,000 хүнийг 5 тал хуурай загасаар идүүлсэн дараа би бол амийн талх байна гэж Есүс гайхамш үйлсээр дамжуулж үгийг айлтсан байна. Хайртай хүмүүсээ та бид нар Есүс Христийн үгийн эрг мэдэл эрж хүчит итгэх ёстой байна. Өдөр бүр бид нар Есүс Христийн үгийг авснараа бид нар итгэлээ улам өсөж өдөр бүр гэмшиж Христийг үнэнч дагдаг хүмүүс болно.
Yesus Hristin 우긴 애를 주지. 돈이 우긴 선성 우무신 주르익 흔드지. 가이학 세티리 두르지. und 저힐 벌스너로 돈 gem시지. 예수스 이택릭 두르드 후치 베나. 아멘. 다복은 어뜨르불 벌항리우겠어. 예수 그리스도인 오기를 담들지. 어뜨르불 다나의 주룩세티게를 흩들지. 오게스 어뜨르불 가야함식 후치. 이벨릭 악덕 유를 때 호무스 lokparto. Portugal은 예수스 그리스도인 오긴 에르치 후치볼 때문에 텟 호일린 박신 아르식 보스 에르크 메딜 때 네그니 호빗 됐든 자치바요. 예수스 그리스도 소르거치 자성 욱볼 때문에 에르크 메딜 때 네그니 했겠어. 웅길 예수스 그리스도인 욱볼 넥두에는 가이학 세트길릭 투룰지 이트길릭 투룰 투띠꾸에 예수 그리스도 욱볼 에르크 메딜 때 욱바이가 이거리 내긴 내게스 고르분드 예수 그리스도 오긴 에르크 메딜 우치 차틀릭 달플스 바이가 이거리 내긴 내근 엘트 우이트 에시 우쭈 레그치딜 담조랑 에측 어부그드 올롱타바스 얀즈부린 자마라 아일트승 보랑 야마르 보랑 게네 아일트승 보랑 자 닉들이스 에르트 우이트 인 에르트 우이볼 호칭게르니 우이 힐치바이가 호칭게르니 우이트 볼 보랑 에시 우쭈 레그치를 담조랑 에측 어부그드 호칭게르니 에측 어부그드 얀지부린 알아가라 아이트슨 보라 호칭게니 윗 보랑 히니를 담줄지 에시 우쭈리그치테를 담줄지 오게 그것도 알트지 발사 하리 호리 구치래 에티게일 에친 어트루드 팀바 에르트 우이빠 에친 어트루드 에친 어트루드 기벨 신게르니 우이 힐치바이가 부군이 어불루그치얼 터밀성 열통칙 부태성 호갱케 덧도로 빗댄 한두치 힐립 자 넥두리 이실 아일트승 보람 헐도르 이실 힐득 보람 에르트윗 에시 우쭈릭 담지 우게 아일트치 발성볼 신게리 우이 호갱케 덧도로 빗댄 한두치 알트 보람 호칭게는 위볼 볼항 요롱이도 에시 우쭈레그치 나라크라 담줄 오게 알트지 바이스 하링 신게니 위 볼항 후게 일리게드 후게를 담줄지 오게 알트 바이가 봤어 후게스 우게 선성 엘치나 후깅 우게 담줄지 옥슨 바이가 팀보체 예수 그리스도인 욱 벌항 비틴 호긴게 덧들었어 아이띠득 벌항니 하고 가야함식이다 아락 잠바가 자 고르또가리 시리를 때문에 호긴게 덧들어 비틴 아이뜨 벌항 다 호기 진배 후볼 벌항니 촉자팔랑긴 개개
uni mung chanaring botit iliril pa erik mediling은 우길의 부훈익 훅 발트 borhang 우길의 부훈익 발트 pas 누글링 아르스칼릭 구이치트릿 Değil Underte baggage sur çapalangin barongart 잘라밤에 이런 이불이 내긴 거를 예수 그리스도 에르크 메텔릭 함긴 온사인 달불성 해석바가 예수 그리스도 욱볼 에직 볼항니 욱테 아딜감 촉자팔랑긴 팀이 볼항락 자나를 툭스 버티티 오길의 부훈이 발이다. 누굴링 아루스칼리 구이치트기다. 디모치라스 예수스 그리스틴 욱볼 에르크 메텔테 네그니 홉인 에르크 메텔테 네근 개벨 에치크 볼항니 기르치치 발가 욱발가 할때 무세 예수스 그리스틴 욱볼 에르크 메텔테 아고 가이함 후치 찾을 때 예수스 그리스틴 욱볼 에치크 볼항니 욱텔 아틸항 에르크 메텔바이나 아멘. Bitte sein mit Johann nektuil politi. Ekind uk baiseng ba uk borhang te hamt baiseng agat uk borhang baina. Time in uk bol hinik kirich bagonbe. 내긴 아룬 욱은 마한 막봇 볼지 비트니 돈 어르신 빛 두니 알따리 속 웃음 에킨드 베이성 욱 볼록 borhang 볼 비트니 돈 어르신 보이 예수 그리스도입니다. 요한 내긴 호르스 우길의 부근이 구태성 옥은 엠바가 그치 비스바가 예수 그리스도 욱볼 에르크 메텔티 욱바가 아멘 에르크 메텔티 투디꾸이 아구 가이함식 우치 차탈 때 발득요마 요한 아론 넥두리 플렉트 예수 그리스도 욱 야물 가이함식 에르크 메텔테 후치 차탈 때겠대 예수 그리스도 우겔의 라자릭 에미롤스 나사 하르치볼 우흐스니 다라 고르붕 어틀 응그르성 라자링 볼신트 예수 그리스도 어초트 요한 아론네임 두칭 거룩 틸잉 알탄 창가 도가라 라자르 가랏 일 기치 하시기름 아멘 달리같이 가르 흐른 오르쇼올라긴 볼토로 볼때 누른 알초라라 오롤트테 치기리 가르치 아멘 할렐루야 예수 소리 가라디 일 기치 창가 하시름 치 오헷 거르봉 허누크 벌성 라자 약 어르쇼올성
тэр нөхцөл байдлаараа чигээрээ гарч ирсэн байна. Есүс Христийн үг бол эрх мэдэлтэй. Есүс Христ үгээрээ эцэг бурханд бүхнийг бүтээсэн. Есүс Христийн үгээрээ үхсэн Лазарыг ч гэсэн чи гараад ир гэж чанга дуудсан чинь Лазар эмгэлэгдэж гараад ирсэн байна. Матай 7 дугаар бүлэгт ч гэсэн Матай 8 дугаар бүлэгт ч гэсэн Есүс Христ Ромын чотын дараагийн Паулыг эдгэж өгсөний тухай бичсэн байна. Ромын ширхгийн чотын дарага Есүст хүрээд эзэнтийн зарж минь саа өвчин тусаж гэртээ хэвтээд сүрхий өвдөж шанаж байна. Есүс би очоод түүнийг эдгэе гэж хэлсэн. Харин чотын дараг эзэнтийн би таныг дээвэр төр оруулах зохисгүй биш. Харин үгээр хэлээч тэгвэл зарж минь эдгэнэ. Энэ Ромын чотын дараагийн итгэл маш гайхамшиг итгэл байсан. Есүс Христийн үгийн эрх мэдэл, үгийн хүч чадалд итгэсэн байна. Чотын дарага миний дуур байгаа чиргүүдэд яв гэвэл тэд явдаг. Ир гэвэл тэдэнд ирдэг. Ромын чотын дараагийн үг бол тийм ээ. Түүний дуур байгаа чиргүүдэд бол эрх мэдэлтэй шүү дээ. Тийм учраас Есүс та заавал ирэх хэрэггүй биш үү? Та зөвхөн үгээ айдвал миний чарж хүнд өвчнөс эдгэрэх болно гэж хариулсан шүү. Есүс үнийг сонсон. Чи ямар агуу итгэлтэй нэгэн юм бэ? Үнгээр би тань хэлье. Би ийм агуу итгэлийг Израиль хинээч олоогүй юм байна. Үгэнд итгэсэн. Үгийн эрх мэдэлд итгэсэн. Үгийн хүч чадалд итгэсэн Ромын чотын дарга маш агуу магтаж өгсөн байна. Тэгээд Есүс би та нарт хэлье. Дорноос хийгээд өрнөс олоноороо ирж гэж Тэнгэрийн хаанчлалд Авраам, Исаак, Якобтэй хамт ширээнд тоглох болно. Харин хаанчлах бүгд гаднах харангуйд хайдана. Тэнд ойлон шүд хавирах бай гэж хэлсэн. Тэгээд Есүс 13. Тэгээд Есүс чотын дарга яв чиний итгэсэнчлэн болов гэж яг тэр цагт зарчин яасан бэ? Эдгэсэн. Амен. Есүс Христийн үг бол үнэхээр эрх мэдэлтэй нэгний хувьд тэр бол эцэг бурхантай бүрэн төгс адилхан бурхан учраас түүний үг бол эрх мэдэлтэй хүч чадалтай байгаа.
그리스 애측 보르항 때 아무튼 우겔에 열등치 붙대서 애측 보르항 신계리 우이 어느 들어오이 호깅 도트로 우게 알티드 호깅 우겔에 부근이 바리다 팀에 그리싱 우겔에 우구성 라자르트 직성 에밀로락트상 예수스 그리스도 우길에 엎치니 에디에지 옥성바가 아멘. 할때 후무세 예수스 그리스도 우긴 에르크 메딜트 이티게레 예수스 그리스도 인데히 멘데성 차가사 호시 예수스 다른 이르 으뜨르 호르테 에체보르항 호깅 도트로 비틴데 알트치 그리스도 우길에 담졌지 비트니까 가버렸지 비트니 보통 빼고지 우길에 비트니 엎치니 에디겠지 우길에 비트니 순식 쓰리겠지 우길에 우승 내근익지 에밀로올지 찾나 임 아고 가야함식 예수스 그리스팅 우긴 우치 찾다 이티에 이티길 비튼 에르겠대 다나 에지니 어뜨르트 초골랑 야완 너물로 손쏘이 지치를 불려봐 애신 불리기를 함트 우객 소들라고 함트 비블 운식 초모 간차라 게르굴레레 비블 운시치 알에스를 벌항리우기 어디어가 손쏘고 있지 벌항리 우깅 흐리스팅 우깅 이렇게 맺대 후치 찾다 이틀이 벌통해 아멘 넥두의 팩트를 넥깅 허링 걸어보시 비드 우길에 당들지 우길에 이티게를 뒀도록 으쓱 발라나 오늘들은 예수 그리스팅 우긴 에르크 메텔 에르크 후치니 토하에 함드 우객 선수지 말가 넥두길은 예수 그리스팅 욱볼 선승 훈이 주룩세텔릭 흐들그지 가에 홀지 훈드 초크리트 우것 예수 그리스도 이트기지 투니움은 겜식 세텔릭 트룰득 발가 홀뚜가람 운케 예수 그리스도 욱볼 에르크 메들 때 내근이 욱 보여 애측 볼항니 욱 발가 예수 그리스도 맨들성 차가사 둘이 다른 이르 으뜨러 때 애측 볼항 우긴 도트 우게 알트지 발가 볼항니 우긴 예수 그리스도 우긴 에르크 메텔 우치 차타이트 이트케벨 단어로 우길이 담들지 하고 가야 함식이 으뜨르 암쓰지 보랑니 에밋 얼쇼이 으뜨르 암삭 발르나 어느 동안은 예수 서리신 욱벌팀에 훈이 욱대 주일릭 벌름지 백괴 훈이 욱대 하리 초올락 벌름지 꾸이 배가 어린 뉴스도 있어요. 길 호일린 박신나르시 버스라고요. 예수 그리스도 때문에 호일린 박신나르시 비시. 약 예수 그리스도
Atang sorgoli 자치 발성 신기를 우이벌팀에 호일린 박신하러 볼 보랑니 우기 을을 hilb을 모세기를 담들지 호칭게니 우이 우급드성 모세긴 호일릭 보랑니 아르트문 자치 우급득 홍스바이가 팀이 예수스 그리스도를 홍비시 테르볼 홍볼치 일성 드띠꾸이 보랑니 우오치라서 홍식 비시바이가 단어는 예수 그리스도 오기 홍태 훈이 욱태 하리 졸지 발로 거예요. 티모차스 백날 보스도 후무스트 울치지 하리 차고이 바항 훈이 욱 일흑비시 예수 그리스도 오기 예수 그래 남줄 그래 되게 훈이 욱볼 보스트 사이나라 누를 듯 잔다 모가라 누를 듯 훈이 욱 야지 훈이 어르치려고 해. 팀에 다는 우르호구때 훈이 우기를 비시 보랑니 우기래 그리스도인 우기래 소가라 해야겠지 주부집에 넥두의 베틀 두르빈 아론 네근 예리득은 보랑니 일르 예리겠어 울칠득은 보랑나사 대특득 후칠 울득했어 일득쿵 보랑니 일르 보랑니 우기 아시그지 예리 보랑니 우길 예리 보랑 계속 못하거든 백달 후무스 저불르고 있다 후무식 막다고 있다 후무식 오람쇼 올라고요 후무식 치기로 올리고 우르 호구뚜딕 서로강 후무줄래고 있다 운이 오기를 비시해 에르크 메딜 때 그리스인 우겔의 서로강 후무주지 그리스인 우겔의 버식 오람쇼지 그리스인 우겔의 저불지 그리스인 우겔의 자지 치루지 유르지 오그래 되게 운이 욱볼 때면 에리치 죽고 무시 어리치 찾고 하린 그리스인 욱 무식 어리치 어느 때로 마태 덜로긴 허린 뉴스 이시릴레 담주지 예수스 허리신 우긴 엘크메텔 후치 찾달릭 함드 우승배가 넥두이름 예수스 허리신 욱볼 선수성 고무싱 주루후시 티길릭 흩들그지 가이홀치 주룩이 흔드지 예수스 이티길릭 두루득 배가 헐또가란 예수스 허리신 욱볼 에르크 메텔 때 내근이 욱 보여 보랑니 욱 신계리의 어느 윗 보랑 호ging 도토록 우게 아이뜨득 오치라스 보랑니 욱 욱승훈이 에미로치 업치테 내근이 에디겠지 순식 네지 우굿 게네닉 오항테 볼고
Бидний итгэл дотор өсгөж биднийг хүчилжүүлэх болно. Ийм гайхамшиг эрх мэдэлтэй хүч чадалтай үг байгаа. Гуравдугаар нь Есүс Христийн үг бол хүний үг биш. Хүний үгтэй харьцуулж болохгүй. Та бидний амьдрал ба үйлчлэлд хүний үгээр миний бодлоор миний туршлагаар миний мэдгээрээ ярьдаг биш. Бид нар Христийн үгийг Бурханы үгийг бусдад ярьж өгөх. Бурханы үг Христийн үгээр чөврүүлж, Христийн үгээр урамшуулж, Христийн үгээр юурэж өгөх. Биднэрт хамруулж Бурханы үг гайхамшиг ажиллах болно. Хайртай хүмүүсээ Есүс Христийн үгийн эрх мэдэл, үгийн хүч чадал бидэнд байдаг байгаа. Өдөргөр амьдрал ба үйлчлэлд Есүс Христийн үгийн эрх мэдэл, хүч чадлыг амсаж үздэг. Үгийн гайхам хүч чадал та бүхний амьдрал ба үйлчлэл түүрэн ажиллах болтугай гэж эзэн нэрийн өмнөөс хүсэн ерөж байна.